Pulyano haino helamsuko dakopro intellection channel Fajing ki pep song sung salbrung no kauthmani bising tui srung mahai Diningi kaisa belai ke nangkuk mani saje feruna tui sung saimalai nyai Eba faji sajok layana Pulyani simpai thek sora noro angbai kerenggai tokti Aw noro semonu tabong ni jora tamu cerai tamu bura tamu berisik jotuna hamzang mabai aba labai gedali faiza haipano tabong ni o ungtong jora hamzang ma eba lab no tuyi belai keno khorja teklayo tamu ke omoro ungka langma bekerengja yafang yarang hai fajingke tini o video hamzang mani negative side te positive side no jeng saimane sajok layana aw hamzang ma angka busuk si kotor abo sini kok slaibai sawi sabaya hamzang ma sudu sikla hamzang ma siming ya tamuke hamzang ma abo universal eba ma babo we hamzang ma takubu we hamzang ma ni noksa nokari be hamzang ma halok bolai ma kereng tong lai mani bono se hamzang ma heno piab o hamzang ma no baksa borong riya eba borong rena riya fiaba neng borong rena rengke ge hamzang ma bai hamzang ma hai naito neng sungsaro naito gi mangalak faji hingge positive sanyo tu Pulyano sang saimal lai point number 1 hamzang ma abone dukhuni jorawo nang happiness man nai ji singje sik dukho eba bah kostoro ungtong ma jora at least nini logiri nai tongke ni logi shong tongkha ke nang khaksang ma man nai point number 2 nang emotional jorawo nang ini bakhani kokro khologi sanani jora mano tamoke nini partner nono logiri ma sik nini bayap songre nono logiri glak point number 3 hamjang ma abo nono tongthok diwo tei khaksang mariwo point number 4 scientific ne according hamjang ma eba relationship tong mani abo nono nini blood pressure ro komiriwo nini stress ro komiwo te muktri kahamliwo point number 5 relationship abo nini personal group khaitani dumsawo self awareness mano te self improvement mano point number 6 relationship bo tongai halok kaham kerenglai mano kaisa bai te kaisa for example khoroksa ni through tui ningni na identity share khai mano abo haikin nang khoroksa bete khoroksa haru kerenglai mano accept your friends point number 7 nini birman jorawo nono choba nai point number 8 nini kham hamya jorawo always nini fighting ke bo bacha wi tong nai bo nono kuni dino haime samung ni bagai ya piri barok dikla point number 9 ning je furu di motivate ung furu ajora bo saisung no motivate khaini tongnai accept your parents they support always no nini logi tongnai aw morongkha positive side fading gi negative side ong no te jeng saima lai point number 1 walai mong abo relationship tongnai no haipano bahai ki nang handle khainai abo nang wan chok dai haipano kabang kukno wala laikya ke belekabro khalayo ulo hangke dera mungo khalayo point number 2 tomung shitra hamjang ma abo khoroksa baite khoroksa borong khalanya nese sirna nango tamoke nini tomung ro buibai mungte sajiya te tamoke kaham janga teke tongnani nango point number 3 deramu hamjang mo mungsa jaya koroi tamoki neng se kaham ke tongna nango jati ni jara te khorok jani langma
darayate ke. Point number 4 borom eba respect. Hamjango borom rana srengma haino buinamo borom na srengdi. Tamo ke kabang kugno relationship of haimani yagulo sakni borom kamajak thango. Abo bai nang buini mokolo borom nogla. Point number 5 wanamong eba anxiety. Hamjamamo abo happy mang thangai manja. Jorawo nokbar hami abo phai sokbayo. Abo bai baksa non nang solve khainani naidi. Manya hingke kotor wanamungo kelayo abo nono hami kelayo. Aw norok pujani simin paitok jora. Ang bai kereng tongo bagai belakhana hambai. Norok jodi ani channel ko tang tongkha hangke subscribe khlanya tapokdi. Tada ke like haiti share khaiti. Hanyo hai pujani cheng paitok jora khalogai tongo bagai belakhana hambai. Hanyo hai norok bai malai finai next video